그리스도인의 전도 방법. Хэвийн Христ итгэгч хүний сайн мэдээг тараах арга. 자, 먼저는 기도입니다. Хамгийн түрүүнд залбирал байх нэ. 전도하고 싶잖아요. Сайн мэдээ тараахыг хүсдэг үст. 우린 사랑의 빚을 진 자잖아요. Бид өхөн чинь хайрын өртөө хүмүүс юм байна. 복음의 빚을 졌습니다. Сайн мэдээнд өртөө болчихсон байна. 오직 전도의 미련한 방법으로밖에 십자가의 도가 전해질 수 없다는 걸 잘 알고 있습니다. Тунхагласан мэдээний мунхаглаар л тэр хүмүүсийг аварна. Энэ нь болно гэдгийг бид нэр сайн мэдэж байна. 그럼 무엇부터 시작해야 될까요? Тэм юм бол бид юунаас эхлэх хэрэгтэй вэ? 기도입니다. 기도. Залбирал байна. Залбирал. 자, 사도행전 16장입니다. Үйлс 16 дугаар бүлгээс нэг харъя. 사도행전 16장 13절입니다. Үйлс 16-гийн 13 дугаар ишлэл байна. 16절. 16절. 사도행전 16장 13절입니다. За Үйлс 16-гийн 13 дугаар ишлэл байна. 13절 14절 들어보세요. 13, 14 дугаар ишлэлийг сонсож байгаарай. Амралтын өдөр бид хотын голдон хаалганы гаднах гол дээр очив. Тэнд залбирлын газар байгаа болов уу гэж бид бодсон юм. Тэгээд сууцгааж цугласан эмэгтэйчүүдтэй ярилцлаа. Туатер хотоос ирсэн Нил яган бүс давуу худалдаалдаг бурханд мөргөгч Люда гэгч нэгэн эмэгтэй тэднийг сонсож байлаа. Эзэн тэр эмэгтэйн зүрхийг нээсээр Паулийн ярьж буй зүйлсийг анхааруулжээ. 자, 바울이 빌립보에 갔습니다. За Паул Филиппойд очсон байна. 근데 아는 사람이 한 명도 없어. Тэгэх юм бол тэнд очих юм бол таньдаг мэддэг хүн гэж нэг ч хүн байхгүй. 그래서 기도하러 간 겁니다. За тийм учраас залбирахаар явсан байна. 아마 조용한 강가로 갔든지 기도하러 간 겁니다. Магадгүй чимээгүй байж болох голын ирэг дээр очсон ч юм уу. Тийм газрыг хайж очиж. 근데 마침 여인들이 거기 있는 거예요. Тэнд очсон чи яг тэр үед нь эмэгтэйчүүд байж таарсан байна. 자, 바울이 무슨 기도를 했을까요? Паул ер нь юу гэж залбирсан бэл? 하나님, 이 빌립보에 복음을 전할 수 있게 해주십시오. Бурхан минь энэ Филиппойд сайн мэдээг тарааж чадхад туслаач. 복음의 문을 열어주십시오. Энэ газар сайн мэдээний үе таалгыг 그렇게 нээгээч. 기도했겠죠. Тэгжэл залбирсан байж таарна үстэй. 근데 마침 거기 여인들이 있는 겁니다. Гэтэл яг тэр үед нь эмэгтэйчүүд байж таарсан. 여인들이 여러 명 있었습니다. За нэлээ олон эмэгтэйчүүд байж. 근데 바울이 말씀을 전하자 루디아라는 한 여인이 마음의 문을 연 겁니다. За Паул үгийг тунхаглаж эхлэнгүүт Люда гэдэг энэ нэг эмэгтэй сэтгэлээ нээж эхэлсэн байна. 그러니까 여기 바울이 기도처가 있는가 문밖 강가에 나가 그렇게 돼 있잖아요. Энэ дээрээс харуул тэнд залбирлын газар байгаа болов уу гэж гол дээр очсон гэж байгааз. 그러니까 먼저 기도했던 겁니다. Тэгэхээр эхлээд залбирсан байна. 그 전에도 계속 기도했던 겁니다. Энээс өмнө ч гэсэн тасралтгүй залбирсаар л байсан. 자, 복음을 전하는 그 일을 위해서 정상적으로 우리는 먼저 기도해야 됩니다. Сайн мэдээг тараах энэ ажлыг хэвийн зөв хийхийн тулд бид өхөн эхлээд залбирдаг байх хэрэгтэй. 그리고 우리는 외쳐야 됩니다. Тэгээд бид өхөн ашиглах хэрэгтэй. 요한복음 1장입니다. Иохан 1-р бүлэг байна. 요한복음 1장 Иохан 1-р бүлэг 38절 39절입니다. Иохан 1-ийн 38, 39-р ишлэл байна. 38절 39절 들어보세요. 38, 39-ийг сонсож байгаарай. Есүс эргэж тэдний дагахыг хараад тэдэнд та нар юу ирнэ вэ гэсэнд тэд дуунд раби орчуулбал багшаа та хаана байгаа вэ гэв. Есүс тэдэнд ир та нар харна гэж айлцсанд тэд түүний байгаа газар очиж үзээд тэр өдөр түүнтэй хамт тэгэхэд ойролцоогоор 10 дугаар цаг болж байлаа. 자, 여기 안드레와 또 아마 빌립이었던 것 같습니다. Энэ дээрээс харуул Андрей, Филипп хоёр байсан юм шиг байгаа. 예수님을 찾은 겁니다. Есүсийг олж хайсан байна. 어디 계십니까? Хаана байна вэ? 와 보라. Ирж хар. 와서 예수님을 보고 만나라 그렇게 말한 거잖아요. Ирж Есүсийг хараад түүнтэй уулз гэж. 1장 46절입니다. 1-ийн 46 дугаар ишлэл байна. 46절. 이번엔 같이 읽겠습니다. 46 хамт уншийе. Натанаэл түүнд Назараас сайн юм гарч чадна гэж үү гэхэд нь Филипп ирж харалдаа гэв. 빌립이 나다나엘에게 말합니다.
Филипп Натанаилд хэлж байна. 와 보라. Ирж хар. 와서 보고 확인하고 믿으라 그 말입니다. Ирж хараад шалгаад итэг гэж. 요한복음 4장입니다. Иохан 4-р бүлэг байна. 4장 29절입니다. 4-ийн 29-р ишлэл байна. 이번엔 같이 읽겠습니다. 4-ийн 29-р ишлэлийг хамт уншийе. Үйлдсэн бүхнийг минь надад хэлсэн хүнийг ирж үзэхтэн тэр Христ биш үү гэсэнд. 이 사마리아 여인은 한마디 말을 했습니다. Энэ Самар эмэгтэй ганц л үгийг хэлсэн. 와 보라. Ирж үз. 우리가 수양회 때 우리의 주변 사람들에게 와서 들어보라고 예수를 만나보라고 말해야 되는 겁니다. Зуны нэгсэн семинараар иргэн тойронд байгаа хүмүүстэй ирж хар ирээд Есүсийг сонсож итэг гэдэг үгийг хэлэх хэрэгтэй. 우리가 누구를 만난다면 제일 먼저 기도해야 되는 거고요. Бид нар хин нэгэнтэй уулзах гэж байна гэвэл хамгийн түрүүнд бид эхлээд залбирах ёстой байна. 그리고 내가 믿은 예수를 만나보라고 말해야 되는 겁니다. Тэгээд өөрийнхөө итгэсэн Есүсийг ирж үз түүнд итэг гэж хэлэх хэрэгтэй. 그리고 전도는 먼저 자신의 간증으로부터 시작되는 겁니다. Сайн мэдээ тараана гэдэг чинь эхлээд өөрийнхөө гэрчлэлээс эхлэх ёстой байхгүй. 내가 어떻게 하나님을 믿게 되었는지 예수 그리스도를 믿게 되었는지 그걸 간증하는 겁니다. Өөрийгөө эхлээд яаж Бурханд итгэх болсон, Есүс Христэд итгэх болсон гэдгээ гэрчлэлж ярих ёстой. 자, 사도행전 22장입니다. Үйлс 22 дугаар бүлэг байна. 사도행전 22장 5절입니다. Үйлс 22-ийн 5 дугаар ишлэл байна. 자, 사도행전 22장은 바울이 이제 유대인들 앞에서 자신이 어떻게 예수를 믿게 되었는지 간증하는 내용이 나옵니다. Энэ Үйлс 22 дугаар бүлэг дээр Паул юдэчүүдийн өмнө өөрийгөө хэрхэн итгэх болсон тухайгаа ярьж байгаа. 내가 이전에 어떤 사람이었는지 대제사장과 모든 장로들이 내 증인이다. Өмнө нь намайг ямар хүн байсныг энд байгаа тэргүүн дахил ахлагчдын бүх зөвлөл үүнийг гэрчилнэ. 이전에 바울 자신은 예수를 믿는 자들을 핍박하고 붙잡아 넘기던 그런 사람이었다는 것을 간증하잖아요. Өмнө нь бол Паул идэгдэг бүх хүмүүсийг баривчилж хорж шийтгдэг байсан, хавчдаг байсан хүн гэдгийг энд байгаа бүх зөвлөл гэрчлэн гэж байгаа юм. 그 5절부터 그 앞에부터 이제 바울이 어떻게 예수님을 만났는지를 말하고 있는 겁니다. Эндээс ахуулаад Паул өөрийгөө хэрхэн итгэх болсон тухайгаа ярьж өгч байгаа. 그 정상적인 방법으로 하는 거예요. Тэгэхээр хэвийн аргаар сайн мэдээг тарааж. 우리도 내가 어떻게 예수를 만났는지 얘기해 줄 수 있잖아요. Бид өхний хувьд ч гэсэн өөрийгөө яаж Есүст итгэх болсон тухайгаа ярьж өгч болохоор байгаа юм. 바울도 그렇게 했던 겁니다. Паул ч гэсэн тийм байсан. 다메섹으로 가다가 예수님을 만났다. Дамаск руу явж байх замдаа Есүстэй тааралцсан. 그리고 그분이 하나님의 아들임을 내가 알게 되었다. Тэгээд түүнийг Бурхны хүү мөн юм байна гэдгийг би мэдэж авсан. 우리도 어떻게 살다가 예수님을 만났는지 그것을 말할 수 있잖아요. Бид бүхэн ч гэсэн яаж амьдрч яваад яагаад Есүст итгэсэн тухайгаа ярьж болохоор байгаа юм. 사도행전 26장입니다. Үйлс 26 дугаар бүлэг байна. (26장) 13절입니다. Үйлс 26-гийн 13 дугаар ишлэл байна. 13절 13절부터 15절까지 들어보세요. За 13-аас 15 хүртэл та бүхэн сонсож байгаарай. Хаантан тэгтэл үд дунд зам дээр нарнаас хурц гэрэл тэнгэрээс гэрэлтэж намайг болон надтай хамт явах гэстийг хүрээлэн авахыг би харсан. Бид бүгдээрээ газар хөсөр унахад еврей хэлээр Саула, Саула, юунд чи намайг хавчин вэ? Хатхуурын өөдөөс өчгөлгөн чамд бэрх байх вэ гэж надад хэлхийг би сонсов. Тэгээд би эзэн та хэн бэ гэхэд эзэн чиний хавчиж буй Есүс бол би байгаа юм. 자, 이 아그리빠 왕 앞에서 바울이 자신의 간증을 통해서 예수를 전하는 장면입니다. За Агрип хааны өмнө зогсоод
Есүс итгэсэн тухайга яриад сайн мэдээг тарааж байгаа тухай үйл явдал. 그 옆에 베스도 총독이 있었습니다. За Фестийн одоо захирагч байсан байна. 베스도가 이렇게 말합니다. Фест бас ингэж хэлсэн байна. 예, 네가 미쳤다. Чи солиорч. 24절에 그렇게 돼 있죠. 24-р эшлэлдээрээс харуул ингэж гарч байгаа. 바울아 네가 미쳤도다. 네 많은 학문이 너를 미치게 한다. Паула чи солиорч их эрдэм ном чин чамаа галзуу болгосон юм байна гэсэн. 우리가 간증을 하면 그렇게 반응하는 사람도 있을 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний гэрчлэл ярих юм бол ийм хариу үйлдэл гаргах хүмүүс ч гарч ирж болно. 바울은 이렇게 말하죠. За Паул бол ингэж хэлж байгаа. 25절입니다. 25-р эшлэл байна. 내가 미친 것이 아니요 참되고 정신 차린 말을 하나이다. Би солиороогүй харин эрүүл ухаан үнэн үгийг тунхаглаж байна. 아그리빠 왕도 베스도도 자신이 묶인 것 외에는 나와 같이 되기를 원한다고 바울은 담대히 자기 증거를 했던 겁니다. Агриппаны хүртэл, Фестийн хүртэл энэ хүлэгдснээс бусдаар надтай адил болоосой гэж би хүсэж байна гэж зоригтой тунхагласан. 자, 우리는 먼저 기도해야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн эхлээд залбирах ёстой. 아무 기도도 없이 복음을 전하는 것은 그것은 옳지 않은 방법입니다. Ямар ч залбирал байхгүй сайн мэдээг тараана гэдэг бол зөв арга биш. 그리고 우리는 외쳐야 됩니다. Тэгээ бид бүхэн ашиглах ёстой. 와 보라, Ирж хар, 들어보라. сонсож үз. 내가 믿는 예수를 보라라고 외쳐야 됩니다. Миний итгэсэн Есүсийг харцгаа гэж бид ашиглах ёстой. 그리고 우리의 간증을 해줘야 됩니다. Тэгээ өөрийнхөө гэрчлэлийг бас ярих хэрэгтэй. 나는 하나님 모르고 살았다. Би бурхныг мэдэхгүй амьдрдаг 나의 байсан. 삶은 이랬었다고. Миний амьдрал ийм байсан. 그런데 어느 날 이 말씀을 접하게 됐고 천지와 우주를 창조하신 창조주를 알게 됐다고. Тэгж явж байгаа би энэ үгийг сонсох болсон. Тэнгэр газар сансар өгтөргөйг бүтээсэн бурхныг би мэдэх болсон. 그리고 그 하나님 앞에서 내가 죄인이라는 것을 깨닫고 십자가에서 못 박히신 예수를 보게 되었다고. За тэгээ тэр бурхны өмнө өөрийгөө гим нүгэл үйлдсэн гимтэн гэдгээ мэдээд загалмаа дээр зовлогдсон Есүсийг би харсан. 그게 정상적인 거예요. Энэ хэвийн зүйл байна. 그리고 우리는 직접 성경을 전할 필요도 있습니다. Дээрээс нь бид бүхний хувьд өөрсдөө шууд Библийг тунхаглах шаардлага ч бас 예전에 бий. 우리는 수양에 무조건 데려다 놓으면은 구원을 받을 줄 알았어요. Өмнө нь бол бид бүхэн зүгээр л зуны нэгдсэн семинарт яаж иж байгаа л авчирчгал юм бол аврагдана гэсэн ойлголт их байсан. 그렇죠. 그래서 많은 사람을 수양회로 데리고 왔습니다. Тийм л учраас бид нэр маш олон хүмүүсийг айлуулах олуулаар нь зуны семинарт дагуулж ирдэг 전혀 байсан. 준비되지 않았었거든요. Гэтэл тэр хүмүүсийн хувьд л ерөөсө бэлэн болоогүй байсан. 말씀 듣는 시간에 텐트에서 자고 있는 겁니다. Өгийг сонсох цагаар майхандаа ороод унтчихсан байж идэг. 저 멀리 저 주변에서 술 먹고 담배 피고 있는 겁니다. Тэшээ хол гарч очиж байгаа л тамхи татчихсан эсвэл арх уучихсан байцгааж. 다른 사람들 그 시간도 다 뺏는 거죠. Бусад хүмүүсийн цагийг хүртэл булааж байгаа. 상담을 한다고 하는데 전혀 관심이 없는데 상담하는 전도인의 시간을 뺏어 버린 겁니다. За зөвлөгөө өгөх хүмүүсийг байхад чинь зөвлөгөө авна гэд тэр зөвлөгөө өгч байгаа номлогчийн цагийг маш их хасдаг байсан. 왜냐하면 아무 준비 없이 그냥 길가박 같고 돌짝박 같은 사람들이 왔거든요. Яагаад гэвэл ямар ч бэлтгэлгүй ерөөсөө чулуурхах хөрстөө эсвэл зам хаваарах хөрстөө тийм сэтгэлтэй хүмүүс ирсэн. 우리가 먼저 그 마음의 밭을 갈고 와야 됩니다. Эхлээд бид бүхэн энэ сэтгэлийнхэн талбайг хагалж байгаад авчрах хэрэгтэй. 제가 그래서 오늘 아침에 이제 회의를 하다가 수양회 전에 집회를 했어야 되는데 그런 아쉬운 생각이 있었습니다. За өнөөдөр өглөө хурлаа хийж байгаад зуны семинарын өмнө нэг семинар хийсэн бол дээр байж дээ гэсэн тийм харамссан сэтгэл төрсөн. 그래서 내년에는 수양회 전에 집회를 꼭 할 겁니다. Тэгэхээр эх жилийн хувьд бол зуны нэгдсэн семинар болохоос өмнө заавал семинар хийх болно. 그래서 말씀 들으러 온 사람들 마음의 밭을 좀 갈게 하고 수양의 말씀을 듣게 해줘야죠. Өгийг сонсохоор явах хүмүүсийн сэтгэлийг нь талбайг нь жоохон бэлдэж хагалж явахад зуны семинарт дагуулж явах дээр үстэй. 근데 그러지 않더라도 우리가 할 수 있는 방법이 많죠? За тийм биш байсан ч гэсэн бидэнд хийж болох аргууд олон байгаа биз. 자, 온라인으로 우리 성경 강연의 말씀 많이 있습니다. Онлайнаар интернетээр бидний семинарын үг бол маш олон байж байна. 한번 들어보게 하는 거예요. Нэг удаа тэр хүмүүс сонсгож үзэх юм. 그리고 또 우리가 알고 있는 성경을 가르쳐 줄 필요가 있습니다. Дээрээс нь бид бүхэн өөрсдийнхөө мэдэж байгаа Библийн талаар тэр хүмүүст зааж өгөх шаардлагач байна. 사도행전 18장입니다. Үйлс 18 дугаар бүлэг. 사도행전 18장 24절입니다.
Үйлс 18-ийн 24-р ишлэл байна. 24절부터 26절까지입니다. За 24-өөс 26 дугаар ишлэл байна. 네, 들어보세요. За сонсож байгаарай. Александраас гаралтай өгөнд эцэцэн бичвэрт харамгай Апол гэгч Юудээр Эфест хурч ирэв. Апол бол эзний замаар сургагдсан нэгэн бөгөөд гагцхүү Иохны баптизмыг мэддэг байсан ч гал цогтой сүнсээр Есүсийн тухай үнэн зөв ярьж сургадаг байв. Синагогт тэр зоригтой ярьж эхлэв. Харин Фриска Акул нар түүнийг сонсоод авч гарan түүнд бурхны замыг нарийн тайлбарлаж өгөв. 자, 이 아볼로라는 교사, 성경을 가리키는 사람이었습니다. Апол гэдэг багш одоо Библийг заадаг хүн байсан байна. 근데 이 사람이 예수 그리스도를 모르는 거예요. За тэгсэн энэ хүн Есүс Христийг мэдэхгүй. 그래서 브리스글라와 아굴라가 데려다가 하나님의 도를, 십자가의 도를 자세히 가르쳐 준 겁니다. Тэр үед нь Фриска Акул гэдэг хүмүүс дагуулж гарч ирээд бурхны үгийн талаар тайлбарлаж өгсөн. 브리스길라는 자매입니다. Фрискила гэдэг нь эхнэр нь байна. 아굴라는 평신도인 형제예요. Акул гэдэг нь жирийн итгэгч ах нөхөр нь байна. 자기가 배우고 자기가 들었던 말씀들을 전해 준 겁니다. Өөрийнхөө сурсан, өөрийнхөө мэдж байгаа үгийн талаар дамжуулж хэлж өгч байна. 여러분들도 우리도 그렇게 할 수 있는 거예요. Бид бүхэн ч гэсэн тийм байж болдог юм аа. 내가 들어봤더니 영혼이 있다더라. За би сонсоод үзсэн чинь сүнс байдаг гэж байна. 왜 그 얘기 못 해줍니까? Яагаад тэр хүмүүст энэ талаар ярьж өгч болохгүй гэж? 양심이 뭔지 알아? 그 영혼이라고. Мэс чанар юу вэ? Эн чинь хүний сүнслээс гардаг зүйл гэж. 그 영혼이 있는데 영혼이 죽으면 끝나냐고. Энэ ийм сүнстэй байхад өглөөр энэ сүнс гэдэг зүйл устдаад үгүй болчихгоо. 죽으면 끝이 아니라고. Үгэл бол төгсгөл биш гэх. 지금 아라라산에 가면 방주가 있다고. Одоо Арарат уулан дээр очивол бүхээг байна гэх. 우리가 전도 집회 들었던 그 많은 말씀들을 우리는 머릿속에 다 갖고 있습니다. Гэхдээ семинараар сонсож байсан энэ олон агуулгыг бид өхөн дотроо байлгаж байгаа шүү дээ. 그걸 전해주고 얘기해 줄 수 있잖아요. Энийг тунхаглаад энэний талаар ярьж мэдүүлж болохоор байгаа гэж. 그러니 와서 한번 들어봐. Тийм учраас хурж ирээд үүнийг нэг сонсоод үз. 확인해 보라고. Энийг өөрөө шалгаад үз гэж. 그렇게 할 수 있잖아요. Тэгж зааж болохоор байгаа гэж. 이디오피아 내시에게 복음을 가르쳐 준 사람은 집사 빌립이었습니다. Этиопийн тайган амбанд сайн мэдийг тараасан хүн нь зөвхөн үйлчлэгч Филипп байсан. 꼭 사도들만 전했던 게 아닌 거예요. Ганцхан элчнэр л сайн мэдээг тараадаг байсан юм биш ээ. 예루살렘에 핍박이 있으니까 그 주변으로 다 흩어졌습니다. Иерусалим тавцлага өрнөд эхлэнгүүд тал тийшээгээ тарж эхэлсэн. 사도들은 예루살렘에 남아 있었죠. Элчнэрийн хувьд бол Иерусалимд үлдэж гисэн байсан биз? 근데 그 흩어진 곳에서 복음을 전한 겁니다. Гэтэл тарж бутарч очисон газартаа сайн мэдээг тараацгаасан. 사마리아로 가서 사마리아 사람들에게 복음을 전했습니다. Самарт очиод Самарт байгаа хүмүүст сайн мэдээг тараасан. 사도들에게 와서 더 자세히 복음을 가르쳐 달라고 얘기했잖아요. Элчнэр дээр хурч ирээд илүү дэлгэрэнгүй бидэнд сайн мэдээг зааж өгөөч гэж гуйсан биз дээ. 그 사도들이 가서 복음을 전해서 그들이 성령을 받는 것을 그 성경에서 우리는 확인할 수 있습니다. Тэгээ элчнэр очиод сайн мэдээг тараангууд тэдгэр хүмүүсийн дээр ариун сүнс ирж байгааг Библиэр дамжуулан бид нар мэдэж байгаа шүү дээ. 자, 그게 정상적인 방법인 거예요. Тэгэхээр энэ бол хэвийн зөв арга байна. 자, 정상적인 전도 방법은요. 먼저 기도하는 겁니다. Тэгэхээр хэвийн сайн мэдээ тараах арга гэвэл эхлээд залбирдаг байх. 복음을 전할 수 있도록 전도의 문을 열어 달라고 기도하는 겁니다. Сайн мэдээг тарааж чадахын төлөө, сайн мэдээний үе таалгыг нээхийн төлөө залбирах хэрэгтэй. 우리 가족들에게, Гэр бүлийнхэндээ, 내 주변 사람들에게 эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй 기도할 수 있어야 됩니다. тэр хүмүүсийн төлөө залбирдаг байх хэрэгтэй. 그리고 와 보라고, 들어보라고 외칠 수 있어야 됩니다. Ирж хар, сонсож үз гэж бид бас хашгирдаг байх хэрэгтэй. 내가 어떻게 믿었는지 간증해 줄 수 있어야 됩니다. Өөрийнхөө яаж итгэсэн талаар бас гэрчлээд ярьдаг байх хэрэгтэй. 그리고 내가 믿은 내용을 설명해 줄 수 있어야 됩니다. Дээрээс нь өөрийнхөө итгэсэн агуулгыг бас тайлбарлаж чаддаг байх хэрэгтэй. 할 수 있다니까요. Боломжтой болно гэдэг хүн. 우리는 전도 집회 내용을 다 알고 있습니다. Бид хүн бол сайн мэдээний семинарын агуулгыг бүгдийг мэдэж байгаа. 그 구절이 성경 어디에 있는지 못 찾을지 모르지만 우리 마음속에 믿고 있는 것을 전해 줄 수
있는 겁니다. Тэр ишлэл Библи яг хаана гардаг талаар мэдэхгүй байж болох ч гэсэн өөрийнхөө итгэсэн Библийн агуулгын талаар бид нэр дамжуулж мэдүүлж болно. 그게 정상적인 거예요. Энэ бол хэвийн зүйл байна.